دما که بحثا رادیو روانه دبه اولین هند دنگ بیش و ستران وانتین بیرامن دنگ بیش فاطمه عیسی و ستران وی لولو محو جوان یکه ایجا چندکی بری وی لقرسه جگونده اسکی قاضیا سلمه اپی حاجی حمزه نوت 7 سالی درباره مالباویستان خو و وی سترانه دا تشتکی بالکش پاری وکر گو دما خدا اف سترانا لولو محویا که فاطمه عیسی دستری دنگ بیش برفو آویتیه سر باوی من محوی اجو درباره مالباویستان خدا دریج خبر داد. از لسر وی پاروکرنا ویا ماموسته توسنی رشید کریم. ماموسته توسنی رشید مرا بحثا سردانیا فاطمه عیسی کرد. او ماموسته که مدن نورا جواری سال 1968 دا دچن سردانیا دنگ بیش فاطمه عیسی جوی سترانه و چیروکاوی گفتار دکن. فاطمه عیسی اف ستران خاصیا خو خاتونا محمد گرتی بیه. خاتونا محمد ج عشیرا جلالیه و ج ماکویه. لگوری راگیهاندنا خاصیا فاطمه عیسی هرما ماکویه دنگ بیجه که جن هبیه تیلیا رحانه جبر که دیو کچ پر هف حس کرنه بناوی دیا خو هات بیه زانین تیلی باوی سرو که عشیره بیه باو جی کچ خو زف حس که تیلی چه قاس بدو بیه او قاس چی دنگی وی خوش بیه دما که میوان باوی وی تینه تیلی لجم خو دیوانه داد درونشتاندن تیلی باوی خو و میوان وی را سترانند بیشه روژه که دیوان باوی خدا محو دبینه محو خورته که بدو ببجنو بال بیه بدیتنه سرمست به عاشق به تیلی لی اوینداری وان اوینداری که بیمرازه جبر که محو خزانه تیلی جی کچا آغا کیه جبر ویه وی ستران خویه لولو محو داویجه سر محوی اوینداری خو و اوینا خویه بیمراز تیلی سترنا لولو محو تم دبیجه و بگوتنی برخودی که و روش به روش دچلمسه مزنی عشیری دچن با آغای خو باوی تیلی رجایی دخوازن مرازی اویندارا لحف بکن هر چقاس محو خزانه لی خورتکی سرخو و عگیته آغا وان ناشکنه مرازی هر دو اوینداران لحف دکه دگیجن هفدو تیلیو محو ایجان بینی چیروکا باوی اپی حاجی حمزه
محوی اجو د سال 1871 دا لگوندی کریم بیلیا ایدری جدایی کتبه خورتانیا خدا بلوری و میه سروی را کس اوقاس خاش لیناده دهاتو شاهیه دا او میه لیدخه دنگبیج برفوجی سترانا دبیجه دمکه شوندا دل برفوت که محو و سترانا دنگبیش تیلیه جبو محوی خو گوتیه او جی جبو محوی اجود بیشه لی مرازیوانی لحو نبه همان روژا آقای گندی کریم بیلیه مالا حسن آقا دا بویره که دوفان چیت به حسن آقا فسادیه که دخاپه لیدخی گچا خو حلیمه دکشه و گند تور تلاد به محو برای خوشی کوچبر دبن گندی کریم بگلیه دچن واران سولا سینوری گرجستانی تناف اردیگاریا ارمنستانی ده و داره چندکی دسکنن ورجی رید کون تینی قرسی لسیلمی گنده اسکی قاضی جیهوارد بن به وی آوایی دست برفو و محو جهو دقته محو لگنده اسکی قاضی جنکه پر دشبه برفو دبینه ناوه ویجی تیلی بیه براد زوجه demek ki şunda navbera her çar bira li hev dikeve. Bira hev dixeyidin meho eski qaziye dibine li herse birêwiya bar dikin şûva diçin varan solê. Lê her çi qas jî bira çûne varan solê û ji hev xeyidîne jî gohê wan tim ser heve. Rêya rojekê dûrî hevin. Meho dibîse ku yek varan solê heqaretiyê birêwî Silêman dike. Serê sibê hespê xwe swar dibe bi şev xwe digijîne varan solê. Ji kulleka wî ra da dikeve hundirê mala wî ya diçe berserê wî xençera xwe berserî dixe. Wî hişyar dike. Jêra dibêje ku ger tu bela xwe birê min nekişînî ez ê şevekê bê me û vê carê bibim Ezraîlê te. Camêrî ditirse êdî dûrî Silêmîn disekine. Erê sala 1920 şundatir sînor dikeve navbera bira. Meho yalî viyalîn dimîne hersê bira yalî Sovyetê. Êdî hevdû bêxeberin heya ku roja mirina Stalîn. Bi mirina Stalîn ra derê girtîgeha û kampa ve dibe. Yekî Bakurî li kampê Sibîryayê biye, haja wî ya malbavîstana meho hebiye. Dema vegerê tê meho dibîne behsa birayê wî dike. Dibêje ku sala 1937 da Stalîn Silêmanê birê te Gumriyê de heye kuştin. Meho pir berxwe dikeve wê şundatir êdî bi lûr û meya xwe nade destê xwe. Bi wê qehrê jî sal nîvekê şunda can dide.